Umuryango wa Commonwealth uhuriyemo ibihugu 53 bisangiye gukoresha ururimi rw'icyongereza. Amasezerano ashyiraho umuryango nk'uko uzwi muri iki gihe yasinywe mu mwaka w'1949 asinywa n'ibihugu bya Australia, Canada, Ubuhinde, New Zealand, Pakistan, Afrika y'Epfo, Sri Lanka n'Ubwongereza. Ibyinshi mu bihugu bigize Commonwealth byahoze bikolonijwe n'Ubwongereza. Mozambique yinjiye muri uyu muryango mu mwaka w'1995 n'u Rwanda rwawinjiye mu mwaka w'2009. Nibyo byonyine biwurimo bitakolonijwe n'Ubwongereza. Urwego rukuru rw'umuryango wa Commonwealth ni inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma iterana buri myaka 2 ikagena igihugu kiba kigomba kwakira inama ikurikiraho. Ese yashingirwa kuki kugira ngo hamenyekane icyo gihugu? Ikishingirwaho cyane kugira ngo bahitemo igihugu ni igihugu mu by'ukuri kiba kigendera ku mahame ya Commonwealth. Amwe mu mahame ya Commonwealth amenshi ni amahame ari democratic. No kuvuga ngo ni igihugu mu by'ukuri kiba cyemewe ko kigendera kuri rule of law. Rule of law navuga kigendera ku mategeko, cyubahiriza demokrasi, ubwigenge bw'abantu, ndetse akaba n'igihugu mu by'ukuri kiriho kirakora amateka haba mu kwiyubaka mu guteza abaturage bacyo imbere. Rero icyo mbona cyashingiweho cyane ni ukuba u Rwanda muri ibyo byose navuze aho haruguru, u Rwanda rurabifite kandi rubigize mu gihe gito gishoboka. Mu mwaka w'1965 hashyizweho ubunyamabanga bwa Commonwealth aribwo bushinzwe gukurikiranira hafi ibikorwa by'uyu muryango, harimo no gutegura inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma. Nubwo u Rwanda ruzaba rufite uruhare rwo kuyakira, ariko uruhare runini mu bijyanye na logistic bikorwa n'uyu muryango. Ariko nanone hariho n'igihugu igihugu hari icyo rutanga. Rugomba kurinda umutekano, rugomba kuba rufite ibikorwa remezo bibasha kwakira iriya nama, rugomba nanone kuba rwarashizeho za dispositif zishoboka, no kuvuga ngo uburyo bwose bushoboka bworohereza bari abantu, kuko bari abantu baza amo ari bice navuga ko ari bibiri. Baza inama itangira abari inama y'abashoramari, hanyuma igakurikirwa n'inama y'abakuru baza guverinoma ndetse n'abakuru b'ibihugu. Ikindi kandi no mu mateka ya Commonwealth ahantu umwamikazi agomba kuza, umwamikazi w'Ubwongereza kuko abari niwe mushitsi w'icyubahiro muri Commonwealth, haba hafite ubundi budasa. Kuba u Rwanda rugiye kwakira inama ya Commonwealth kandi ngo bizazana inyungu nyinshi zirenze izo rwabonaga nk'umunyamuryango usanzwe wa Commonwealth. No kuvuga ngo tuzaba twinjiye mu mubare w'ibyo bihugu bifite ako gahigo ko gutegura iyi nama yo ku rwego rw'isi rukomeye nk'iyi ngiyi. Ni inyungu z'ubukungu. Inyungu z'ubukungu kuko iriya nama hibereye hose ihasiga ibikorwa remezo kandi by'amateka. Hanyuma n'u Rwanda ruzagira relationship cyangwa se imigenderanize myiza n'ibyo bihugu byinshi bizaba bije. Hari nk'ibihugu byinshi byo muri Aziya, ibihugu nka bya Fiji, ibihugu nka za New Zealand, ibihugu Australia, mu byo kuri twumva biri kure ya Afrika, ubundi bita connection na Afrika bitihuta cyane. Ariko muri iyi nama nka CHOGM habaho ubufatanye bwihariye kandi bwa bugufi n'ibyo bihugu. Mu mwaka w'1949 umuryango wa Commonwealth wayobowe n'umwami George wa gatandatu w'Ubwongereza. Uyu yaje gusimburwa n'umukobwa we umwamikazi Elizabeth wa kabiri mu mwaka w'1952 kugeza muri uyu mwaka w'2018 aho asimbuwe n'igikomangoma Charles. Kuri ubu umuryango wa Commonwealth ubarirwamo abaturage bagera kuri miliyari 2 na miliyoni 400 bagize hafi 1/3 cy'abatuye isi bose. Jean Damascene Manishimwe, i Kigali.